mundu kuitwa Eunice. Wewe watrabia watu ya maisha su maadhia hata. Maisha mabo? Ti maisha su ningi kusoma, kumina, kumabawa wesa kwikata. Ikenda yubi wala bikitoi. Ni nasia niaka standard it. Nene ndi form 1 nasoma ya dela. Yeah. So after form 1 na kwata evuka na naitaba akamba masiao. So numa skulu. Na nasia kana kakwa. Kana kakwa nina koke litu. Yeah. Na then nasia ondo we mundu atakomani tena challenge. Yeah. Kana mundu tabitilete maundu ni mako mukwithia ngo. Yeah. Na nina kwati challenge sei nene muno. Kana sekana kila kitu maani kwatia ngai na niwe kuendea na mbe. Nindo nya kwa sekana ni mundu ala ni bitilete. Yeah. Nondo nina bitilie mundu mingi, mundu mako kwithia mundu ngo. So skuli yako ya the level. Ndia ende inge kusoma. Na after all na kwato challenge ile kwa tandu na ya dhina vina wabicho wala ambikisi lakini kila nesi from the word ngo nyenini sekana ona mondo medwa momiti hata kuinga iwe kala itune na ula uyambo ya situ na tendo vitu nuka akasungia so nini dokumenta ya nyomba ngo wasilingi maanana ase maanana ndi wasilingi maanana kwa mwei silingi maanana na yakana kakwa ngai atutethia lakini wethia before kana kakwa keka nini yani ni story ndasa na kana asinia muthenyonge kana kakwa keka nini ninendie na ina wathi umwe na ina studio na ina wathi mbefu ibinda atene kuyai kindu cheta social media ona kuyai radio na TVs lakini nene inie wathi wambe na ina wathi wambe ndikolwa na inie wathi wito wa cinema no ikonanwa na yumu thenyomwe nikana menyenga yundo dokuma ngaida dokuma hata mundu nilikuwa chini sana wewe mundu ayambitikila no ngai ayambitikila na inyakwa mimbi na lapsiani we namu na yumu thenyomwe ibina yuni kwa vya kindu cheta Joy Bringers yonga mito ni Kasanga Japeth Kasanga na director ngi weto wa Karanja Kimwere nimuma lukumana no bwa Joy Bringers na utweka ni wathi kwina Joy Bringers ndio wina utabitilete kwa producer kwa hiyo waenda through producer no waita ini make makaina lakini muthenya kwatangaswa kwi tita oyu kwatangaswa kwi Joy Bringers na waina Joy Bringers wayo ndumwa na kwini ya Uhuru Kenyatta ile kwatangaswa Joy Bringers nini yakalathi kuketa wa cinema na ikona na nini ni kwa producer ninye mwene netumie studio na ina ibambe sana na ina studio ya Buruburu yetu Anjosta baka suoyovo na ina na wedani na wathi ni ina lakini album from there kana kuma bundi sene diba ene vile nyomo kwa tanga so Joy Bringers ti londo idela toina ka TV ka ika black and white kwa tanga so kwa Joy Bringers Sunday na kango ndio my brother nini sekutuma ndio nyomo kwa chake okotene Joy Bringers next Sunday no kile Tuesday kwacha na KBC na njia ina kibande sikuwa nimefikisha hata miaka ya kitambulisho na KBC nethi reception wetu watabitha ndikolwa na mwana ka Joy Bringers anguli uko na invitation na mwaye na ndiye nayo ambia wendete kwa na mwa kwa Karanja Kimwele alikuwa Mkikuyu ambandikia tula tukati twako vita ngitini na yu ambandikia mbe abakomanya ndiye na invitation ina ndiye Karanja Kimwele ni mundu nimona TV ni so naona mundu umeende tu then my mind flashed back na si aume mengulu
neta mundu myosi namwya nenda tekona Karanja Kimwere angule wina appointment namwya yi na niwe ndiye nayo tu andu anginyambia ofisi yake ndio inathi nako nanga nalika namwya nitwa Eunice Lema na ni mwini ninaini mituki na nyenenda undethie tondu ndinaini yakwa producer at least no kenine Njoy Bringers ni promote music yakwa. To be sincere, that man was very honest, was very sincere. Ambi kajenzi ambia aba sinimure nongamete ni mundu ndese yani nikitie kwituma ni bandu makwaso ni makwituma andu mesi kwituma neka lamvi ambia wenda kwina radio ni kana wenda TV ni ingine yuko hayo ndi alame ko waini maima nini na pia tulikuwa disciplined. Ni kulundu wa mwaka iposu si hapo ilikuwa kitu kama tuseme tu 99 99 I think 99 2000 hapo ambia wenda kwina TV ni kana ni radio ni na kwa nenda ngu basi ya TV na ndio siku ya TV mbingi TV ni laptop TV tu black and white na mwa TV ni so akanimbukia akaniambia kuja Sunday na Sunday yoka yavika na Njoy Bringers na nakwe Njoy Bringers yenda wana ndo alama inete through producer nikanoke to ni producer wako so kudi Njoy Bringers bune wana akomanya na Faith Kithele ibinda yambe na akomana na Kasanga na akomana na andu maingi wana matele mama ngule no kana una neto no lakini kila ngwase nienda kwa sekana fefa yanga yiri ulwa mundu baba ndo tathina baba ndo teka nye naina Njoy Bringers ya bela ende nguma Njoy Bringers we journalist ungi watu wa Nation TV weta wa Yusuf Washira alikuwa senior journalist mkubwa sana nguma mukuma yu Njoy Bringers yelelani kila mundu wonde take kipindi take nene muno ona data rauka yani ni kama ilikuwa kubwa nondo ba TV ingi ni asu ndi kwa sera rauka chini nenda rauka nene ni kwa na asu nondo kwa TV ingi sina ipendi ingi ya gospel lakini sio kipindi kimu cheka dele wande nando Sunday peke yake bavi kwa kudona ndo bichu mota ambite kuona so nguma bubu naona Karanja ambia kuna mtu kwa Nation anataka kukuona na kuya mundu ngua ningwenda kuonekana nilikuwa nimechapa yani ndiye sengo tavya na ili hata hakuna mtu yani ni tu unaweza no utu wako wa nje unaweza haribika lakini moyo wako Mungu akiwa tu pande wako ngaye ulo wako mundu mondeme thia sawa so ngumabubu na kuna simone wa Nation TV noka newa tumeona muziki yako kwa nini ndiye Monday na nathi wono nguthi Yusuf Washira so athi andu a Nation TV na kuna visa nikaandikwa kwa gazeti mwenyewe ni mundu te musomu no kana kele tukazelo nikatesikiwe mundu akesi so from that time kana sekana ngai ni wambiwi ete ulondo wako uwete ni ngai na uma Nation na ndiko gazeti ni music yangu yambia ko dawo ko ela TV legend nasi ya kikamba na kulo vina ende yako na ngai so after miaka elu ya vela na vi ibine de train na sindi to ina cassettes no mabala ne kala na vita ni na vi benda ukanda bu cassette ukasongo cha dukani cassettes tuweka ito cassette tu nini so na vina tu cassette dukani ya mundu wa imwe ko weta wa Promise ando alama ini ebinde Universe Promise ni weta wapita kama but kwa biashara na njita Promise no record yake na ndi Matthew aini manene alama yako so na atwa cassette kwake na vina na tia order ila metiti yiwe indivo na komanie na muka ambia mume no kwenda kumbana na vi anengia appointment toka twakomana mudiyala twakomana ambia amependa muziki yangu kikamba na yenda tu kuna biashara nake so ambia we namba nyingi na mwani na sio kitu wewe naambia nataka itakula kutaona ndo kusainwa yani wewe naambia saa nyingi na mbesa au ngamia studio production kila kindu chombe na inenge ilambe sa wewe na ndani nenge pesa mbingi but from that day maisha mako ni mama sensi kunda nyakwasa kana pita usueta pita kama kana The Promise ai Destiny connector wakwa nondo na record music isu na record ye kwake kutoka hapo kana kuma wao tita nasi waketina ngaini wangapi mie naendelea na kwina nginyo nambe kutungo itina banini
gila ukiwa record kana gila ukiwa compose mbathi cia kuciambe na wathi studio mwi watu tabia watu ni waivie mbesa nyina hivyo mbesa isu umiti ona nenda kwa sekana ivinda ya tene kurekodi music kwa ya mbesa mbingi sia mbesa nini muno ambazo kana mbesa isu nini ndisi kwata na studio isu ya rekodi wa buruburu isu ya yambe ndo kitu kinya kwa producer ndibona akomanye na mundu witwa Skola Mumo bau Skola Mumo lawina ndibona akomanye na Peace wa Molu na akomana na sister wake late witwa Grace Molu mwakite kwina na yukile cha tumiswe to afford ku record ya ndo Peace no record Peace nda record wa ni mundu ona Skola no ambie ku record ya lakini Skola ni wese ko kauka ipinya kwa kasanga yai wenda kwina ndo ndo na mbesa vese shimile sia nenga nawe ibeta ina utuko utafoti kukuja usiku ukoje utuko nondo niwo kutena ndo alame na mbesa ndo alame na mbesa mambuki wa muthenya lakini wewe ndo na mbesa uko utuko uko wini utuko so mbesa ila na inie na nekiate njia kutabia after no school na bakomyo ya nyomba na bakoma manana na nomba nasia nomba nya na kwa tangilie komi na studio wajusu akwambe na rekodi na ngili miongweli album ngima ngili miongweli ya bathi ngili bathi ko mina ile sai ina wadha ndatu sai ina ko mina ile so nitakubembeleza producer nomba ndo bai ngili miongwe na ngili miongwe tano lakini yako sisi akwithia uko na wina wito kana wina bathi na ndio na ndongi alikuwa anakurumia tene kwa ya kuseo so basi ninye nemanthi na nathi na rekodi wathi wayo wako suambe wa sinema ino kwa promise no kana ina wathi wetwa ivinda ya mathina wathi ungi wetwa umenibariki na ini album ile kwake na nasi wakaingi yuna uma na thikwitengeme na you uwende katika maondoso mawini mbathi cia kuciambe kana album isu ya kuyambe wambia yo nikio kya ku drive nikio kya tumisi wina mbathi wina mbathi isu maybe mathina iwese andu maina anu ndwas itumisike babakani yiki tumikio kya tumie wituma kumia album yambe especially wadi usu wambe wita sinema kona nyo leka tumiso ni wina ithi akana kakwa na komana nake atu tuyaindu twai yani atukuwa marafiki na ndia say to accidentally lakini ali ali take advantage of me because I was young and stupid ndio sema kwa tebuka nata I was young and stupid na mundu munini na mutumanu na mundu munini na mutumanu especially men kana ume ndiko asena monde wewe umemwona mundu ni ndia mundu ni mote ka advantage kwake na twase wadi uswa sinema no ikona nywa na ivinda ya mathina ni out of experience so ekana sikana mundu ala ni silite yani ni mundu ala ni silite na mundu ala nonete so it was yani ile ta ukosi kwa mundu ala ni silite na ala nonete yani wathi usu kwa sinema kona ni wao wathi ula main katika album yako ya no ya main na video nao wasi kweka video ndi kana wekie video isu ona ndiye ke video kwa video sino kie 2006 kutoka 2005 isu ingisi aye ma video ala manene na ndo meka yu imondo masindi mo kie twasie from 2005 2006 so ndia shoot nese koko shoot yo itina ona ndize na shoot ye mwaka wiva na kuma album isu ya kuyambe wasikingi weka album iba na ina sinainie sinema na sio kana ina ivinda ya mathina isu ni album yake li na ivinda ya mathina na sio kana remix na meki ya wathi weta wa mwe imbathi me maitha makwa masonoke na naisi kana bebinya ndini wa wime ona ngwina na se mwe imbathi me maitha makwa masonoke ti kwithila ati na ina nyina akwatie mbesa okay tene nina inie na akwate sietwa lakini wetha ndie na kindu nina chono isietwa hivyo but ila na inie mwe imbathi me amaitha makwa masonoke
wone wene ngai wambiye mustaleni nondo ndene wa wini wa especially wini wa kutaya ngai weke dukitwa celebrity akon weke dukitwa celebrity kana star nendo gwati nesa wini wa gospel na nendo nenu na ini alame mbidukise mewe wini wa gospel weke dukitwa celeb na star na asuniki metho ama kwa na mauma kwa nimonete andu mokilitwe ni ngai makasio kama kathea so na ase kana tikwithila ati we star munene muno winyo manyike ithia ni Pauline kana ni mustari tubangite suo ngai yakwasia ai Collins no amanthie muno na no thinite muno nenda ni mukilie ni kana kumanyike ngai no thaitha ethayo ngai okukiria muthi na ke mubikanio bando akusio ko mustari ni akwithia mundu ngi akwasia kana ukilio nondo na asu nondo andwala maina tene tikwithira be undu makosea ngai kana wenda imai kangai ukethila maisikie lakini ngai okilasia andu make ivinda yake na kwendani kwake na tujo tutokile suo tukatinda tukilitwe we andu angi meba mustarini kana laini ni ngai kwenda kukile ko nienda kwa sekana nina inie na ina wathusua ivinda ya mathina na no kana remix na mwimba thime na wonga yanga thima nye nditonya ku complain na nienda kwa sekana ona nisia ase mithenyela ya bitie kana mithenyela na anangie ngugwa seketha na icio ke omundi nibo kumangai na akili yakwa na kevya no ndui kekeli tukanini kele tukena miaka minini miaka 15 nibo kumangai na akili yakwa ndena maisha mako mundi so kana se ngai no amboni na ambe kanisa na ningutungia ngai muvyana nina kitumi kinene muno cha kwa sekana ngai nawe kana o athima mundu it doesn't matter kana tiati ni lazima withi osome toka vikava ndiku ngai ndase kisomo na ndasia sia mundu yani mali ibi andu nyingi tu sia lakini ngai sia ngo ya mundu na kumweka kwa na kwenda kwake mundu kuitwa Eunice ni kunebi katika industry no ya gospel economy industry ya gospel ni kwithitwe kuna mundu maingi maitha mahekeka tukitwa kuona katika mitandao ingine wa kuitwa na andu scandal yuwe tamwini wa tene data kana tamwini wene experience maundu ano amona maybe aini makwika kana kuwa mwini ena scandal fulani uwe tamwini wa tene maundu asu yani maundu asu umaile awata kana utona ku address andu hata kuhusu issues hizo ni asela tuile bandu ni ba to shoot video na ne ko dilikwe kwa YouTube na ukethia ngai no ngolia le masuo akangolia nienda kutunga dunia ni miombe ingi ni ngai umba dunia na ndokombe social media na swinike ndonya kwa siu andu mani mistake kana andu maliombeelewa lakini nenda na asiati yusikando isu sio kwata aini sipo siawo ona ingi sio vungu na ndikwenda kunena skando ile nitananene ya mundu lakini kila ndonya kwa nenda kwa asiati kwinambe ni ministry na ministry ni kuthaitha ngai na scandal ile si kwa taando especially nowadays nundu nyenena out of experience kana mundu ni ala ni vitilite nenda kwa sekana we andu mendete scandal muno aini maitumia nundu waitumisio ona titu mingurio maitumia niki ila kuno kiende to sia ku trend na kuoka YouTube na kuoka Instagram na kuoka Facebook chochote andu matumie social media bandu me yake nayo mitumia ta cloud chasing naitwa cloud chase yani wenda andu makunene ko thuku nikana kwate sitwa na ngunena na mundu ungi ndimweta no ana tuiye nyinyi kaini tu ikala iyo umilie mule kunene wa na mwe kwata followers nenda kwa sekana andala nenda trend na nziazu ndeweta mundu ande kunene ya mundu Biblia ikola siati itakufaidi nini kana
ukatetheka ni cha unengwe ndio ndhe na mwisho ukwase thayo waku utathela nienda kwase kana wenga yeke vila ni chake cho sumbi maundu ala wona ake we na matuna akona na metho make no undu ngai witu ni ngai momesya wako data ethi atumini ithonde nundu watata kuona vala gospel yelekelete ti vala gospel yatwa na kila mundu atwika mwini na kutwika mwini tina tondo Biblia yasya shamba la Bwana ni kubwa sana lakini watenda kazi ni wachache meaning kanona ini ala tuivo tuyeini manini munda batu no munene lakini athuko minimo manini na nita nasya kana etha munda wanga ini munene athuko minimo manini ni kumaanisha ini ala makwini anga ina ini anini muno lakini munda wanga ini munene indi athuko mima hivyo nienda kwa sekana sikando idhini si atusengisie na teka lansi na telo la na metho kusiasia na metho na ve andu mawe yataona skando ukethani siaguo na ve angi makwililo lakini ikethia ni ibu muno elya wetwa na skando na nisiaguo kindu kila kivo oria vandu ikiando tuni tani tabasya mundu na vandu ikia mundu nundu mundu ndio ndukwika no sio kukiangai na umundi tuthaitha ngai ula withayo na we sindu imwe ngai utailite kuetaniswa nacio nethia ngai ndailite kuetaniswa na sindu isu na kuwe mwene watite ngai okay matata mekuo challenge sikuo na wakati sile challenge ni nundu wili matata kangu tabia wini ona ndiye semu kulia hata wako mungu kwa watu kwenda kwina mudenyoma demu nini wabene ndao twika omwimo nene ta example kwenda twika mwini ona mundu lo yebayo mbithukisye ambali kama uni makubo ya ngai vingo bo ya ngai akunenge direction pina tiko thuku lakini bai matatwa andu matatawa ta mundu la wina gospel onange moko kwithila matatwani kana skandoni ona matesi kila meendesi so itu kase ni kumoko mu ithio ndetu igatwikite nai lakini kila kivo ni kumaboya ngai namo othano wakwatwa ni skando wakwatwa ni skando nyele mana wakwatwa ni skando suo ndikamitwikithie ta weakness yakwa ithio kila muthenya lemaiwe kila no akwatikanie no lala ivandu bana ono kuwikila wakwatikania no lala imasaku kitui evile skando yo kwata itunga mutwezama tunga mutwezama itavyo vo jiumbirie ulondo wetu ni ngai nundu from the word ngo mundu akwambia kwina ona wetu kisembo tisia ini mundu ala maina mundu akwina ithe twili ala kalatia tumanu twambise bebani na timini ya kimwini kila mundu onde ambisi aye mutangie kabisa lakini then wakwatwa ni skando ewe mwini wa gospel na we skando yo kwata nundu sisi koka kana manjaribu kana challenge oneka skando tenzama ukulio bala atila nzia tondo ithionde tuye kimana na we mundu museo na we mundu tonya kwase kanenye ndile tangania mundu tonya kwase ndena akitaikenga mwene lakini thani skando yo kwata tenzama itavyovo lilikana balanga iwa kwetile na kwetunga tunga nendo tunga tungite we mundu kutunga ono katavyovo nu we mundu kutunga so skando sikuo lakini kila kivone kuvoya ngai ngai atuvetangie challenges na kututunga tunga na tutunga tunge twikata bani Yesu la tutesi ude tutabani Yesu la pesi na meko make masio ayu otwende na kilungu kino chitu kya kaitu nene we watu ya katika wini uno especially wasya sana wini wa gospel mutu no tutabia ni changamoto siba kana ni challenge siba mukoma na asyo we ni challenge siba tamwini ukoma na asyo challenge sibo mbingi muno ninga bani tena challenge si ambesa ukala ningwe na kwina ningwe ndo shoot video ndiye na mbesa wona ibinela mundu wanga babandu akwina wini we mauta na kila mundu wande wina wethe wili hata kila mtu wote akona mafuta ya Mungu na niwende kaambe wando so challenge lango manete nasyo no koma naona ndu ginya ona umemene au matwanite
ukwithia nime ukwenda na ti andu mati atangie andu ana atangie andu ana nime ukwenda nime kuona wina gospel so mwene no iwe mwene umatavie utangie wako vikiti ba na wele kenya au mesenga kindu kingi challenge lango manite nasio ni ona aume alama ina gospel maingi muno pagaruka swanaka neka ngutavie nundu nene na umanyini ula nina guo ti aume maingi alama ina gospel nethi ya ilalai nimo valuka swa nundu the moment maina bala tweletu na ti kwithila nime kwenda asuma ina nethi ama kwenda kila ensatani nethi ya otumia kila kimthino wa mundu akitumie chanangwe so tweletu ya tusembaniti na ile mwana zikwina mundu ona waina nesa wenesi to kuja sembaniti na kusembania akovaluche ona ni asio hiyo mitandao uwo wangi ona chokelanya okola kukokelanya mitandao ni ukuwa mani kana so kila ndanya kwase kana challenge siku na kila mundu be mundu wina gospel utakomana na challenge duka yake ngwe wewe wikibetike nene wewe la muko wewe la wikeli twithia witumbuika mwana kila mundu ana challenge sasa kila komanita na so challenge ziko kila kibone kwekalanzi na kuita ngai na kumwia challenge ile kwa maana sisi ndio akovetangie ndio sisi hivyo akovetangie na kuvutia na ole kuilea yani mundu nukuendelea kama kasembo katie koti ta Yosef nda sembia tie koti kwa mukapo tipa yu leo tie koti wa vingeniswe ne koti bo ni bothi na yumela ina yu otwende no minokilelia ikunethiwe kwina itawata nethiwe kutena kwina sitawata kuna tofauti ndizo tofauti itawata kikamba kuna ibabukanyo mbingi na mbathi aini makwina especially muno methame ulenga aini ma gospel especially si wakambani ndio imakwase bena secular music no not secular music gospel actually they know nze with it direct kana kulio ino with it direct kwa aini ala makwina mbathi si gospel beats ino si utumika matukwa ndio yu wedukese mbathila maybe maina mbathila si atene na mbathila ikwino yu nukuwe pia beat ni chenchite beno boku beat ino si utumika matukwa as compared na ile beat si atumika itina ndio wisi katika tuambia kuidhukisia mbathila si ina wana kasanga si atene na mbathila ikwino matukwa nukuwe maybe itakuwa tofauti kana ni industry bikete bawende aya ndio sina siata ndikwenda nene nitwike nitangunena nisilile mundu no lakini woni wako na asiati kila kivo kandika nene mbiti ndinene mbiti nati kila ndonya kunene ayulua mbathi ila si na watene na ila si yoyu kwi kivathukanio kinene muno na kivathukanio kila kivo ni masindano ni masindano ala mevo tondu oyu nyene ndembea wakomana na mafansi maitu kana kamba ukiwa moko ula weluno manyali njo ni Mungu ula welu ni ngai yu mashambiki maitu na ala matwithukisia ona mani machangia muno music tu kuvaluka kana kuendea na mbe tondu wakomana na mundu ukina kwasenga nyene welu ongi ngene welu ongi music ya kwini anga ibe mundu ethi ayo longi nundu twina wathi wa competition we wina wathi wako kwasenga ine munene my brother bala kwasia Yesu ni wandangiye ungi bala na kya kwina kwasenga ine munene so ndonya kwaseka dabe mundu uyo longi lakini yule lako ukiye kana wathi beat yene lako na nando ma secular kana ndo lama inamba dio isa secular this is ya satani wewe this ya satani sa secular music you mbadisi ya secular nenda ngutongezama we ngita ikono ya mukamba itoa mbenga na ngita isu ya kono nilika yani kuna vile na maanisha na nenda ngengelekani mundu kativoi kana kenwa Maria ni matumiana nyanya wa na nundu nimesikie ni Mungu nenganengelekana na mbala makabanga bakinze cho ndio tukabanga baya gospel tukekia wilu babaya nitumia wilu bani munyanya tukekia wilu babaya
tukekia kasolo baya ni matumunu tunanyanya na mielo nene no inyala at least ngayo mathimite mwini unge mukamba no kateiko tukamaiyo baya na tukikia Kenwa Maria ba na kila ndo makwa mako ningitayo ndabya ute ukengana tukia ngai andu ala maingi madibaya kwa Kenwa Maria na kwa kativoi ndo angita nenda unene angita yo muno na ndi minene yako thuku nenda ni minene okoseo na kila mundu akuyanitwe nundu kila mundu ndo lake nengetwe neema ningai na byandu manengetwe neema ya makwina mbadisio mosunga muno byandu ange manengetwe neema ukethio na makwina maina monga mita na ngonenge ngelekanyo na ngonenge ngelekanyo na mwini wa ainwele ma Tanzania ngonenge ngelekanyo na Rose Muhando na Christina Susho andu asumele wini wo ikibathukanyo kinene muno lakini mwande maini yangai Susho inaonga mite Rose Muhando amina ambia kwina aina kusonga na mwina akili na moko na mao nenda kwa sekana kila mundu benemela kana be mumolo nengetwe ningai lakini ngita ile nokie onevya maini yangai mali yakomanya ngita kielelo cha ngita nicho chao musengile woka nene byenje nikiye inana sekana musongile usongo wile ayimume kila mwaki yani mutumia ndo je nikini munyanywa na niasenda na ina mundu na bila ngala lemeja na wosi ba yu kunena no gutu ikiangai ya misongile ikosongwa ukuja na mandazi mesonga ainyala yanyana ala twasi ama secular ona mama mesongo na mwando kwithia isumia misongile la mesonga kwa kunwangi taisu kwa kala tamaa kwa tone nduka anyway ndi maine ngai Biblia yasiate ngai mwene atuye tie kanena ngano na matha bame bamwe no koko bathukanyo ndikwenda nisilele mundu kana nasi alame uko ni wakakitaka nimekwina naye kila mundu noese kitumikilao atumiswe aina neza ngai wa atumiswe wa kwitie wine najua Biblia nasema many are called but few are chosen aingi nimete lakini anyube na butho ethia ngai no akwitie ukaendea na mbele ethia ukite bunundu oyu ndanya kwa swina nene na out of experience yolo wa wini wa gospel andu maingi ala kwibuvundini ni biashara na biashara wa bingwa kioski thani kutamanyanya wale kwa customer moa uneno bingwa ukitawo binga kioski ethani ngai ukwitite withie wina ukonitwa kakitaka withie wina unga mite ukungama withie le usunga tondo David wasu ni yangi makwasia masunga ondo David wasonje nginya kwa sietika lakini mumo ula waina David ndose ni mumo yana hata ndotonya kwikondo ndo mundu ni weki na ndose David ngo yakele abalukie niba mana asa ndose kana nisikavu David weyobete yabaluka ili kwa nyoto ya wisunga ngo asibaluketa David nemela ina David ya inema ya ikibathukani cha ikinene muno na ebyanga ino wakwitite it doesn't matter wina ungamite wina usunga yuko nwangita iba ukaendea na mbele lakini nani witite ndo nyo hakuna mahali utaenda utachoka tu ndo ni biashara kwa sababu ando memanza fame money na celebrity na kwa hangaiko kindu kita wini onokwina ndo ngayetu adimatu kaya thuru wini na tikanya thuru wini we kindu kita wao manze fame celebrity na mbesa sioka unashukuru Mungu zikikosa kama ni kemila iyite ina mbesa kama ndio mwana iya twetha twinasuo twetha twakanyena wini tena ubikabado ona bine na bikite nyena se na kola kwina wo wathika ina wendu koleka ethanga ine wakwitie kola ukuza kwithia wengie studio so ethanga ine wakwitite ukaendea na mbele ethani witite ukanwa mituki na chaloki kina vinya ana ubaka usonge na mbele witite ni ngai na yu namba kukulia we watu ya katika wini mundu etha haititwe bela metitwe ngai yu namba kukulia ino ni kulia ndio kulia mundu ngemibi utona kuya banza mundu tuyende ndio ya siasa mundu watata ku approach wani mwana siasa wa kuya kitu kitui kuya kitu vandu beta migani kaina mwingi west
kwa chao singona usiniwe mpiwa kwa no wakwa okay you nabo kukulia akwa approach mulonya wa umundi akwa mbini wathi unu gwathi wa kisiasa no win nye yutalema dia ina wathi wa siasa but ditonya kwa sekana mundu kwinia mundu wathi wa siasa ni muthuku na asunike tondu ile mundu woka kwita kwina wa uminye wathi wa siasa kaza kwangelekana ndani mheshimiwa wangu na usiniwe mpiwa wakwa kana cha usingona ambita ni mwine wathi wake wako kampeni na huo for example no kwithia hata nenge pesa mana lakini akwithia nundu nake ni mwine na Biblia yasi tutakula kupitia vipawa zetu wacha nimuite so in your mind kana akili yako yani kutengemea wina umaanisha ta kana wina ta wathi wokwina wewe na ngai kana ni wathi wangu mangano ethani wangu mangano ndukaine lakini ya mundu enda umwine wathi wa siasa no kwithia lolo mwina ni waguo kameko makela wikite mwine lakini ethia mundu ekengano ndo ai kana kwithia endo mu fix nondo wasi wa mwine bika bandu basa endo umusanitize usifanye hivyo mheshimiwa ito kala mheshimiwa mwendo kwa Eunice Lema Charles Ngula ni daima manzi kana with yo service kala binondo wa binda yokite you otwende no minokeleli ai ikunidhi kuna changamoto mbingi muno katika industry ya entertainment yani ase industry ya entertainment nundo itunoni aini makwitha me affected muno ni maundano ma corona na sensia mlembosu utonya ku advice maybe mwini wevayo utonya kwitha ena anesili mundu momu kana oende ya kwisila mundu momu lakini bado nukwenda kwatea kwiko mundu mawini utonya mu advice yaka kindu chambe kila ndonya kwasia ni kana ibidela corona enokie kila mundu wonde withie wi mwini withile ndwi mwini withie kuna biashara withie ndo kuna biashara withile niwe wiyandikite kila mundu wonde corona ni na muaffectie na nundu nyeni ngalikwela yeini ekani nene obo wa wini ibidela ngai wa kwathima tondu nineni ngwambilile nasia kana maisha ni poleni ni kubanga laini na ngai londo wa kwathima suo ndio maanisha next year kelea wi mwathimiu andu ni mana kwa ni challenges na mathina na amwe maitwa na nginya meno kamusia ini angi mavingi wa nyumba angi mathina kila ndonya kwasia ni kwasia kindu kimwe ithita ini withie wina secular music withie wina gospel music ivindela ngai wa kwathima no kwita ni wa kwata kindu nduke kwati wini wewoka mando nduike onethani ka biashara kako takitungu wese kwithia in case corona ingi koka kana kindu kingi kikoka kiilita corona utethekata nduketi kile mbesa ile sio ndo wakwata ukawangwa ukaya ukekala nyumba nzeo na ndwina undungi utonya kwika ona ndonya kwasekana no seo ila ngai wa kwathima nelo kuweta we mwathime yani tawina kindu ngai ukonengete ikala ndi tamwini swani awitheve uni suoni wathimwa ni ngai uni ndwisi undukethia wine ni ngai wiseweka so no baka kila wakwata kiki nini ethani wakwata ngilisi yaku yana make sure wa yakitumiwa ni betu plot tutesa wako pio do ka plot ene thana ka ngili 10 ngili 20 ngili 50 plot ndisi okanthi ende ya kwambata ini kisi kukesigila kwithia kwina thino ngito ukethia vondo ngito nya kwika neve we mwini nduke kale na wini we woka wini tile vinda wa imbesa kango tavi wini wa imbesa lakini oyu kumela technology yokie ya vo wa sindi sio kasi athela oyu ni online ona itu online oyu andala me online ni momeva wa oyu be mwini na mbesa tukakengwa ni mundu ona ndukiwe mundu akuyanda tu ati akona pesa akona nini hapana online no sisi kuiva online kama ngani tasikiza maybe Spotify alama eko Amazon
Boomplay yale malikite kamba ni siaoni ni momeva wa lakini yuko dikuta sindi vai na evya isito ya kuniwe service kana wene sito mimi cyane cyo bandu kwetwa uyu nengo katoke nikalo nengwe na ukwethela ndi bandu tonya kudikuta sindi ne kuthia na wai cyo kadizanya uyu ithio kwina mana weko ta sindi ndo technology ni aliukie na mbado twende uwithie online twisinga yetu twatupikanye nayo ba itonya gukona yakabiko bandu kundu ketikile kwikala maisha alone kala iyo na nduketikile kwikala maisha expensive matemaku ikala maisha maseo ikala ukanyomba kaseo ikiongwa nesa lakini ukwithia no bangite oni wako oni bandi na family ndi kwa biko bandu twane wina family wina siana izu sia kunasio ile sikabika nundo internet ndio lawa internet don't forget maka kuona ondo wa isitu enene ondo wa inguma no kwithia ni siuthina so kilanda nya kwasekana nitwakisiana situ misingizeo withio na sia nene ba isikamanya nya kwa mwini thia kwa mwini alifanya hii na hii na hii na yu nambo kutungo itina banini katika balinosi ya kukadeka kana katika industry no with it within ya entertainment ambadila sia kusionda umisi no hadi weba pio kana ni besa siba wakwati mbingi pio na siesiana suma zemani tena wadi mbate siumbanite sitea utakuwa kutunini okay bandu bibi weda wetu event kana CD yakuya tamuno kana cassette yakuya tamuno imbesa siana bingi pio wakwati sindi ya umakumo unikotelea kondo kutatu pesa na kwata nda kwata imbesa nini kwakwa na imbesa nini kwa mundu loko siwa lakini nena sia wini evinela sindi se umie ninendie kwina kadisa wito wa AIC kasina wiwa mololongo na nina te sindi muthenyomwe timithenyeli na kwata ngili 40 muthenyomwe ngili 40 na ngosita muthenyomwe ni kwata ngili 40 isindi ni kodala sia thelile na nawa va na the ikanisa yita wa AIC Fellowship Eldoret a very big church ni wa AIC na thina bangi wa mukutano bubu nina te sindi ngili 30 na ile na pastor la ambitite ambikia mbasha ni ngili 40 na ile nundu twaina na ina ndanza siakwa na ngali muta atwikia so Eldoret nina kwati over 100 pandi kutasindi na ni kudala siathela nundu ni kanisa munene na inaitwa nini na service ni tatu isi naona ni mbesa nzio nundu ni kidogo mbingi lakini nanza siku moja lakini nundu ni wa moko makwa naona ni mbesa mbingi munaona natungianga imuvea then sikiza baby ndane vwe naona na mbesa mbingi ngilima na nyanya 1 2 3 800,000 siasikiza through Liberty na kwamba mbia kwina ona kwa nyumba mbia kwina niza kufikiria wanasikiza ukateke talambo ukateke kolambo so wili wewe mbesa sio kama mituke na sio kasikwa yo kalea kuivangia sio koke kalazi umelava au keselava hata nyoka wela TV ya 8 inches sio kwa lakini ndio hivi kanyomba huko leweka nyata lakini wini wembesa kwa nana nondo mundu ina akili sawa you otwende no minokilelia ninda wambe ku encourage mundu waenda this time round now ishabiki wako timu ini mwenzako shabiki maybe ukuendete pio shabiki yani ukila sia kono ukili yani mwenyosu ndakomata hivi wadi wako ninda wambe usese kamera wambe mutabia undota tabia mashabiki mako kuma ila wambe kwina okay eka beni tungie mashabiki mako kana mafans mako monde alama edukisia amba disia Eunice Lema ndiye na kindu ndo nyomwiva nondo kevi atinywe ndiye yani bikite balani bikite kevi atinywe ona no kwida bate mundu ethiambisi lakini ngaino umutumite mukevi amwe mashabiki mako amwe mafans mako handu mako mbithukisia
na kutumwa niendea na mbere kila ndonya kwasekana ni ndonya kumwia ngai amwathime ona mundu menyo ala monde mwika withie wika biashara withie wandikitwe kwandikwa kindu kile chonde wika ngai akutangulie kana ngai ethombe waku no kwathima yani ngai akwathime kuvitu kondo ngathimite ni kana na muona ngai ya muyo na ngamenya ngai no mwikite nesa Amen. Amen. Then nangi no nyotungia muvea andu mongamite na kwa ndini wa ministry ndolwa ona ngefanya withia niko nawe amana we andu mongamie na kwa ivinda yasa na challenge ingi nako mana nacio tondu ngautavia kana we vinana ina stroke na ni avoie na ekani tungie we mundu withia na company ya Skiza wita wa Cindy ni Wachira company yake ita Liberty Africa ni ungamite na kwa ivinda yasa ate unoa ni ase kana ngai na mwathime na kumenenge ngo isu na mapasta ma kwa monde ikanisa ni kwitu isi mulango kubwa Reverend Muya, Reverend Mbithi, Reverend Kioko Musioka na ala monde mebuna Pastor Janet ekaina ase ngai na mwathime nundu ni mumbikite nesa na ni mutu masone endea na mbe na kungwata kwoko ngai na mwathime na kumwika nesa na neema yake yumwania tuna mina nambo kutunge tina banini oyu mundu mashabiki market ya collab we kana neno ambia twike no yukite kwanza shabiki yukite ito collab mashabiki market ya collab muthenya tawa munde umeki ya collab na mwini wa company kana sie we mundu nitaina nake okamba we mundu nitaina nake nondu kila mundu aina kila mundu ndula wathima andu naguo we mundu nenge tokwina praise we mundu nenge tokwina worship na sio ndeni ya thima andu kwa hiyo mashabiki mako makaambia twenda wike collab na Kasolo nafanya twenda wike collab na Wilu bana twenda wike collab na Mielo kate iko Phyllis Mutisia asumo ndeno twine mama kwe tusakuye mwe mashabiki kaini taku mwapi tuenda collab tusakuye mwinyo mwe umasa kuya weba no twine na Johnny K collab hizo tumeta leo na mashabiki no twine lakini nana mboweta no twine kila no twine vende mie no twine namana tio so muno tuwego moyo ndo wa kwitha kwana ngoma samaku kana kwitha utunenga masamaku withie ningi no wanene ni mashabiki maku yule ndao mbio sio isa kamera kala wambo ndio mashabiki maku we no kwa hapa katika social medias bakwithie ba ndewa muta namba kongwata kwa social media ukaiva tunene ekaitunene kipindi niki viva ya kwa YouTube subscribe channel cha ekaitunene nondo ki ni channel kinene muno cha kamba na ni kindu kitu cha kuyone kana kindu kitu cha kwifunia likaivu subscribe twati ye ekaitunene na nyingi tukwathimwa wala tonyongwache na kwa Eunice Lema thino wa social media Facebook nitwa Eunice Lema, Instagram Eunice Lema, bangiba TikTok Eunice Lema, Twitter Eunice Lema. Kila bandu bonde nitwa Eunice Lema, mother Eunice Lema ukangwatia. Na usubscribe to my channel. Channel cha kwa kina thoka nina bingwa kingi na nina channel mpya cha YouTube. Likaba usubscribe na umba ati no binyangengele kila kindu chonde mpya choka kikoneka. Na tiko mana wa kwambilia ndini wa ekaitu nene wilele kipindi kinga ina kwa dhimu na hiyo mundu kwa Eunice Lema mashabiki maitu hiyo mashabiki edabe mashabiki masio mashabiki maitu imatu ma M-Pesa wow ito pesa turai yani imatu ma M-Pesa turai M-Pesa ndio mtu namba ni yako ama ni yako matuma maino tuma matuma yako bala makatuma na matuma yaku mbona matuma twani bai bandu bethina yo sebi ko ito omundu to na mundu kwitwa Eunice Lema na Eunice Lema yani omundu watunenga utao nyene mwita amusie
tuna ke ba ya ni umuntu nyini bana soma ni wize kuadimika kudai mundu ya tutabia maundu make masio maundu make mengi alaweselie katika mtu ile ni na ngaiti musio yu baitu ni ndamu ikale ni naito na bahano yudo idewa ka channel kano kudena kanamba kevo na yuka namba kauyu ukeva wakitwa ukase twina Eunice Lema tunywe kikombe cha tutu kai ni lazima ndama kitwe kana mukukandikite na namba cia ngirini tumoke uno tunywe no tuinyo o twine nanga bano na mundu kwitwa Eunice Lema ona ni mwana baba iki wakitoka uko baba iki lakini ningi ngai musio yuzi mashabiki maitu na amasio ko baitu nitwewa moyo muno ni mubwa muno nundu wa ko sebinde yenyu kwitha ngaitu bano katika ekaitu nene na ngai omwathi mapyo imwe isitu mwendete muno ni wenyu na nita Robert Mwe aka Kamana Ko Kambani adimika muno